Menyululang kandila at sakala menga di reng mapilang manok nangan king Escoto Compound, Barangay Manibawg, Pasig, Porac, Pampanga, king mumunang bengining lame dareng mikakapatadakan lapan. Miyerkules, November 22, anyang miyangu labye, dina Jet 10 years old, Faylin 8 years old, Janet 6 years old at Jefferson 2 years old. Kaya rideng sepungan truck ing karelang sakyan na kolong-kolong ama manewana ning karelang tata ay Edmond Kanlapan. Ikit mi mismo nung makananuya kapiligroso ing Angeles Porac Road, uling ela supisyente reng sulu, king may sabing lugal, at mga bilis lareng dadala na saken. Agpangkareng akasabi ming memaryo, emu kawalan na sa patasuluking dalan ing dapat solusyonan na ning lokal kapanibalan. Nune dapat mo naman kanung lawen ing pamagmaneo dareng truck drivers adaralan keni. Sir, sana po mabigyan po natin ng signages mo yung daan at lahat po na sana ng operator tracking at mga operator ng mga truck. Sana po panabilinan natin ang ating mga driver at i-monitor po natin ang ating mga driver. Ang iba po mga driver dyan po ay hindi po tama kanilang ginagawa. Sa amin po pagkakalam, sila po gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Bayo kanuing pangamate dareng mikakapatad akan lapan. At luno man kanureng may aksidente keng may sabing dalan, agpangking ingkung dareng biktima ay Marvin Escoto. Ay na po may aksidente rin, at po may aksidente ken, may tiya naman bandang alas 5. Kaya bandang alas 9, susunod la, apat na katao. So, mo po minsan? Mo po minsan, madalas po may aksidente ken. Nyama kanyang kaya po sana mag-refresh, sulu ka rin po, astiyan po pa ka rin kaya ken kaya. Yung mismong kanto yung po kayo nila, ipapusulo. Alalang ang pusulo rin kayo. Kaya bekareng minuna ng may aksidente keni, ing mismong kaputol ng Edmond Kanlapan ay Edison at ing kayang abe ay Angel Laika Tubig. November 12 kanu, anyang sepungan dala naman. Malawt ya pa po kaya kami, bubusina na po bubusina. Hanggang na po kitang mag-stop ya po yung abe para po medina niya pundalan keng gilid para po wala yung aturan kaya kami. Ala po, na po ikwang dinalan gilid, sepo nga na kami pa rin po. Sana po, indaran po ito, pantede po sana itang tapugan side dito. Hindi po delikado talaga ito side. Kasi po rin magmotor, diyan bisala po magbaba, magnervous lalo po ng lalam na po itang espalto, mata siya po kasi yung espalto eh. Ing innermost lane namo ning Angeles Porac Road, ing maka-aspalto basiking ikit ning CLTV 36 News. Angat siya po yung kalsada at Kenny eda po balo nung atin niya pong komunidad. Ne? Ayan. Kenta po. O yan. Kailangan pa mo pong ating mag-assistang tao. Kasi ane pong kapuligroso ini, kapalit. Paplasa, ala pong signages na Kenny po ating community. Anya, ita pong bilyaring road crash na bengi, metong ya po itang sangkan. Agpangkang Engineer Gino Ocampo ning Maintenance Division ning DPWH Pampanga 2nd District Engineering Office, ongoing ya pa ing rehabilitation keng Porac Angeles Road at ya pa midinan pondo ing kumpletong pamag-espalto. Bali last year, sir, ini nga kakit yung maka-espalto ngayon may implement siya last year pa mo. So, ing may espalto mo, ing carriageway. Ing widening, aliya pamidenan pondo ing keng widening na. Makirame ya kanuing DPWH keng pamilya Kanlapan at may nga kulang isamas de ing dalan. Anyang ikit miya po itang aksidente, syempre, may lungkot kami, huling metong lang pamilya dito, tsaka anak la pa mo. Ining departamento mi, DPWH, makirami kami po kayong kareng pamilya daretang may aksidente. Rest assured po na gawan mi po yung kung nano pa yung kailangan keng road para aiwasan tamo yung makanitang aksidente, kung nano pa yung adagdag tamo pa keng
kayong dalan para safe la ring motoristang dadalan kayong kaya katamang dalan. Aminado naman ning metong kareng direktor ning Porac Truckers and Haulers Association ay Norman Benco. Ang mga bilis lang magmaneho ding truck drivers adaralan king Angeles Porac Road. Mumunikala na naman na may ka-surprise drug test kareng driver bang makasigurong asula king istong kondisyon deni patse magmaneho. Oo sir, kasi medyo mabilis lang, makabelo lang ka rin eh. Lalo na tatagalan dito ang truck ba na alas 10 pa maglolda rin truck, saglulang lululang ines. Na surprise na lang pa drug test din driver, mga nita, babalo talang ang detang apang mitakutan lang, milakulaw, pero kayo pag dinantalang penalty, takban ditang makulong lang dyan, may kapukasan lang mo, papasalin sila rin driver pa mo. Samantala, manyawad ya kanong ordinansa keng sangguniang bayan ning Porac i Mayor Jing Capil, bang mika speed limit, kareng secondary road at miponduan niya yung pamaglage, kareng karagdagang suluking dalan. Yung area ngayon, dahil sulu, signage, speed limit, pisabihan langan, makanano yung maging kahi. Ken, sa iba't, payawas pila rin din DPWH kasi sa bagay itang pondo da siguro, pantir uneven niya kasi itang kahi, ang pong yabela rin kaireng tricycle muna ken alala sulu maglilibutan lang yung dalan totoo mabigla na kamo alala sulu. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.